Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele. Namhlanje ke lusuku olubalulekileyo kunomathotholo kwihlabathi liphela njengoko kaloku kubhiyozelwa unomathotholo nendima ke anayo ehlabathini. Ingaba eneneni lingakanani galelo likanomathotholo ekuphuculeni impilo yabantu? Kwaye yintoni umahluko phakathi kwendlela ekwakusasazwa ngazo emandulo kunye neyangoku? Apha ke kwizakhiwo zosasazo sibize omnye ke wabasakazi abaphuma izandla pha kuMhlobo weNene FM. Yes, nguye kaloku Amaza Ntshanga. Kanti ke kwiqonga lethu likaZoom sinayo kaloku ingcaphephe yosasazo. Niyazakhela kaloku udumo kuKhozi FM utata uMandla Malakwane. Mandiqale ngawe tata uMandla, masikubulise sikwamkele enkqubeni ekhaya jikelele. Happy World Radio Day. Happy World Radio Day, kholosa dadwethu nababukeli bonke emakhaya siyanibingelela ngalolu suku olubalekile nolukhulukazi ezimpilweni zanoma ubani ophilayo ngaba kuseningizimu Afrika noma kusemhlabeni wonke jikelele. Awu jikelele siyabonga. I-outa kwenza uzive good. Lawo in the flow. I-o in the flow. Ibone ngasoze kushilo. I-hunk. Ngiphathele fang. Hi, and a smoke. Amaza Ntshanga. Holy calls. Yes. All right. Yes, sir. Okie dokie. I want to interview you. Interview wena. Na ingawe le nto. Okay, Ingani nawe utata uMandla pha eqongeni. Tata uMandla madoda. Wow, Yes. Happy World Radio Day. Inkosi kakhulu siyabulela mntasekhaya man. Happy World Radio Day. Unomathotholo. Yeah, unomathotholo. Hayi jonga siyathothola namhlanje energy mayibe phezulu. Yes, Tata uMandla ndiyafuna into okubana ndiqale ngawe njengoko kaloku namhlanje kubhiyozelwa usuku likanomathotholo kwihlabathi. Ndiyafuna uqonda into yobana yintoni ocinga uba ungayiqaqambisa okanye uyi-highlight xa uncokolela umntu ngonomathotholo. Angiqale ngokuthi yaba inhle kakhulu lento eyaqalwa yi-UNESCO ngo-2012 ukuthi ke kube nalolu suku olubaleke njengalolu ekuthiwa i-World Radio Day. Ngenhloso yalo kwakuwukuthi kodwa babegcizelela ngo-2012 ukuthi bukani nje ezomsakazo sezibe khona iminyaka emikhulu kangaka neminingi kangaka, izwe nomhlaba wonke jikelele ushintshile kwaba nomnikelo ongakazi ubonakale ngenxa yezokusakaza. Angilinganise ngithi mntaka ma uzobona ukuthi eningizimu Afrika mhlawumbe kube zokusakaza zingekho ngaba khulekile. Mina nawe ngaba sikhuluma njoba sikhuluma. Ingakho ubonile ukuthi kulonyaka babeke kwakuhle kwezwakala abe-UNESCO mabethi bathi a century informing, entertaining and educating. Mina ke sisasakaza kwakuyiwona mgomo omkhulu loyo ukuthi uma ngabe ungilalela ngikuthathe ngamehlo engqondo, ngikuthathe ngamaza ezomoya, ngikuthathe ngamehlo ezomfanekiso, ngikudwebela isithombe ukuthi lapho ngihleli khona mina kufanele kube ngihleli kanjani, kufanele kube ngikwenza kanjani ukuthi ngigcine ujabule. Kodwa ngithi ngigcina ujabule ngibe ngikwazisa, ngithi ngikwazisa ngibe ngigcina ngaso sonke isikhathi usezingeni eliphezulu. Kodwa kuleso siqubulo umuntu ngalezi yakhathi zethu namanje ngicabanga ukuthi sisahambisana nako okuyiqhaza elibanjwe ezokusakaza, okuyilona liqhaza lisabanjwe ezokusakaza namanje ukuthi ngangifaka nokuthi nation building, ngoba njengoba sikhuluma mina nawe ababukeli besibuka sakha isizwe, sithi sisakha sibe sibajabulisa ababukeli, sibe sibajabulisa abalaleli, sibe sibathatha ngamehlo engqondo. Ngoba kubalekile mina ngokukhuluma njengoba ngikhuluma nje kumuntu ongangiboni kusuke ngifuna ukumthatha ngamehlo engqondo, ngimthathe ngamehlo ezomcabango, ngimbeke la engakaza acabanga ukuthi uyofinyelela khona, ngoba kuyimina enginesibopho sokuthi ngesikhathi ngikhuluma akangizwe ukuthi ngimakhela kanjani isithombe sokuthi la ngikhona ngithi ukukhuluma kwami akuxhumane kanjani nendlebe yakhe ukuze ezokwazi lokho engisho ukuthi ngithi makezweni kona. Ngafuphi nje ngithi ubukhona bezomsakazo akusoze kwashintsha noma ngathiwa iziphi izikhathi, ngoba okubekelwe uyisibopho nomgomo wezokusakaza kuyohlala kunjalo. Ngaba khona ama-commercial radio stations kulungile phela, kodwa nawo anaso futhi isibopho sokuthi kufanele ngigcinwe mina ngijabule ngithokozile ngisezingeni eliphezulu. Ngicabanga ukuthi ngingayibeka kanjalo kwamanje mntaka ma. Hey, noba singavele sivale i-World i-Radio Day namhlanje uyiqole wayiqongqotha and uthetha into ebaluleke kakhulu apha wena mazimazi. Uyathi into yobana
unomathotholo ukunikeza umfanekiso ngqondweni. Ndithe xa ungena apha ndathi sicela umfanekiso ngqondweni because asiniboni phayana thina siyeva kodwa ke ngesandi nangendlela enithetha ngayo nithatha nisibeke kwindawo ngendawo kumakhaya ngamakhaya. Ndiyafuna uqonda kuwe mazimizi because kudala ukwithotholo usasazela unuqhuba lo mcimbi inyozi nodaka mfondini. Intoni ongathi mhlawumbe yenze iradio igqame njengokuba sisho into abana ngoku sikwelinye ixesha bathi sikwi-4IR 21st century you know kukhona i-podcast kukhona i-technology kukho o-TikTok but i-radio even today is relevant. Ndiye ndamangala ndigodukile ngoDisemba and ndibona utata usegadini naku uphethe stereo sakhe ne-earphones liyatsho ithotholo and ndiyazibuza into yobana after so many years with i-technology ikhona kodwa i-radio isagqamile ungathi intoni? Kaloku Kholosa i-radio yenzelwe bathi xa beyikhumsha i-companion. I-radio ngulaa mntu ukuhlalisayo ukuchithisa isithukuthezi. You know, ndiyaqonda ubana ke mhlawumbi noba yenye yezizathu ezokubana kube kanti because i-radio bantu buyakhumbula yaqala ngo-1960 sigqiba i-64 years. You know, uMhlobo weNene useyi-radio Xhosa, radio Zulu plus nezinye and okokoko abantu baxhomekeka eradiweni for into ezininzi njengoba esitsho neBhutmandla you know ulwazi ukufundisa kanti nokonwabisa and i-radio ikhona for loo nto zonke ezinye ezifikayo siyakwazi into yobana ke mhlawumbi singenelele siyi-radio but ngamafrili kodwa ke ekugqibeleni i-radio ngumsasazi i-microphone kanti nomphulaphuli. Zonke ezinye zikukhangela nje okanye kukhawulelana nabantu apho bakhoyo ngoba sizokwazi umbale ku-Twitter X asizokwazi umbale ku-Instagram but abazange azothatha i-radio ne-podcast leyo i-podcast ngoku siyenzela into yokuba namhlawumbi ngenxa yokuxakeka omnye umntu uphosiwe yindawo ethile yenkqubo yakho so siyakwazi nobana siyithathe nje la piece leyana soyifaka kwinto ye-podcast ukwenzela into yobana lo mntu uphosiweyo akwazi ubuyela kuyo kodwa asoze nanini na ziyithathe indawo ye-radio ngoba ekugqibeleni i-radio ile ikugcina ikonwabisa ikukhupha kwintlungu okuyo. Ewe kaloku abantu baza kuthi benentlungu ngenye ixesha umntu uzedakumbile uza ehluthwa yiloo nto imhluphayo abe exhomekeke kumsasazi into yobana msasazi ndiyacela mani kwezi yure zimbini zintathu usemoyeni khanikhuphe kule nto ndikuyo khawundonwabise ngubomi nguwindlela nguyinyaniso izandla zami ndizithwala ndiza kuwe Amaza and ndiyambona uBhutmandla yazi once ube ngumsasazi akwazi uyibaleka laa nto ngoba into yobusasazi ayonto nje uvele uvuke ngenye imini usithi ndifuna uba ngumsasazi into ekuwe ngaphakathi iqala kuthando lwalo mntu umsasazelayo. You know ndidla ngotsho kubantu abaninzi abathi hey but Amaza mandiyabawula into abana ngenye imini khe ndingene ereyidweni. You know ndingumntu ndiyathanda nothetha ndiyafunda ndiyathini ndingumntu othanda ufunda ndiyazazi into ezenzekayo but I think ayona nto ibaluleke kakhulu ngaphezulu nobantu ngumntu othanda uthetha ntoni yabona ndingumntu othanda ufunda incwadi into ibalulekile into yokubana lo mntu umsasazelayo umhloniphe umthande yonke enye into izawulandela. Uthanda umphulaphuli. Uthanda umphulaphuli umxabise qaqambise uya ingomphulaphuli lento ibuhlungu into bana ngamanye amaxesha ufumaniseke into bana wena Bhutmandla abantu bayangena eradiweni and umuntu ufuna nje uzoprove ipoint ingaye yena msasazi mhlambe ayipheleli nje into bana ube nasi sakhono kodwa uthando onalo lomphulaphuli uyatsho umazimizi tata uMandla into bana into ingomphulaphuli more than isakhono sakho nokuthini eyona nto efuneka uyibeka phambili kukuba umphulaphuli lo uphulele ophulaphuleyo pha ekhaya. Ndiyafuna uqonda tata uMandla into bana kuba kaloku wawusithi xa usasaza i-top 20 pha ekhosini ngalo minyaka wonke umuntu ahlele eceleni kwanomathotholo wakhe. Ndiyafuna uqonda tata into kubana ingaba isakhona na la ntshisakalo nenkuthazo kubasasazi esibabona ngoku. Ndiye ndakubona wabuya pha kulanyaka ka2022 abantu bevuya bethi hayibo khanimbuyiseni bethuna. Ingaba isekhona intshisakalo tata uMandla kubasasazi belixesha? Ngizothi uma ngiphendula ngiqale ngithi ukufakaza nje lokho Amaza into ayibekayo ejule kunazo zonke uma ngabe ukhuluma umsakazi umlaleli engakuboni uyazikhandela isithombe sakhe salomuntu uyakwazi futhi ukuzwa ukuthi lo muntu othi uyangithanda
ungithanda ngempela yini ngoba indlebe iyakwazi ukusho ukuthi lo muntu uqhuba iwashi noma usemsebenzini okanye lento isuka ngaphakathi kuyena. Sengiphendula umbuzo ishwa elikhona ukuthi sekunezinto eziningi asezibalile ezinye zazo umazayi sezingenile othola ukuthi abanye babasakazi lo angeke sikubalekele sebegcine belahlekelwa ukubona bethathwa izimo zamanje. Uma isekusakazeni abheka ukuthi ngizoyisebenzisa kanjani le medium engikuyona ukuthi ngithathe mina ngifuna ukuthuthukisa le brand owumandla umalakwane kanti ngaphambi kokuthi kufanele ukuthuthuke le brand kufanele ucabanga ukuthi kunale organization Khozi FM, kunale organization umhlobo weNene, kunale organization engaba uMetro FM noma kuthiwa imuphi umsakazo nomsakazeli womphakathi okuyiwona okufanele ngiqale ngiubeke phambili. Uma ubeka phambili ubese uthatha nawe ukwazi ukunika ithuba lokuthi uye phambili kafuphi ngithi sekuyingqube evange bakhona angisho ukuthi bonke kodwa isekhona inkeshezana yalabo othi uma ngabe umlalele uze ukuthi lona usakaza hayi ngokwasemhlabeni kodwa usakaza ngokwasemhlabeni ngoba kwehliswa ezulwini. Amaza uthe uyabona uyakwazi ukuzwa umuntu osendaweni osemsakazweni ngoba esebenza, uyakwazi futhi ukuzwa umuntu osemsakazweni ngoba kuwubiza ukuthi usemsakazweni nanoma yinini obizela ukuthi abe semsakazweni awudingi ukutshelwa ukuthi sekoba ubizelwe emsakazweni kodwa isho likhona ke i4 IR iqhamuke nezinto eziningi ezinye zazo ukuthi umuntu ufuna kanjani ukusebenzisa yona lenkundla ukuthi ibrand yakhe imarketeke. Ukumarketeka kwayo uzuthola ukuthi yena uyatshengisa ukuthi okwakhe ukusakaza kunalo uthando lwalabalaleli laba abasakazelayo. Uma sithi sakha isizwe uthi noma ulaleli uboka ukuthi hayi wenza ngoba esebenza hayi ngoba ukuthi inhloso enkulu ukwakha isizwe. Ngibeka ngibona ukuthi isikhathi esiningi esikhathini samanje sekunaloko ukuthi semaningi ama conflicting interest abangela ukuthi umsakazi kube ukuthi usakaza ngoba naku waqashwa hayi ngoba ukuthi kwaba ubizo ukuthi asakaze. Ngithe basekhona ababasakazi kodwa angifuni ukuthi sekukhona nabasakazi nqese sembhekise angifuni ukuthi studio announcers kodwa bakhona obona ukuthi akuje ngoba umsakazo kufanele ukuthi ube yibona. Ngamazwi okanye ngelamakhumsha bathi many are called, yes, but few are chosen. Very few. Very few are chosen. And the other chosen. Ngethamsanqa nangechama apha ekhaya jikelele sithetha nabo ngqo. Wena Amaza notata uMandla. Amaza kulento utata ayithetha ibalile into ebaluleke kakhulu into bana zikhona i-conflicting interest. Ufumanisa into bana okay with the advancement ye technology 4IR kuveliswa nabasasazi abatsha uthola ukuthi kuneligama mhlambe kuthiwa zi-influencers because mhlambe uya influencer ku social media kuthi hayi man unamanani amaninzi isisikuthi chwa sikufake apha kumhlobo weNene FM uzoza nabamameli into ethi ke ngokumhlambe la calling ibengathi i-diluted. Zeziphi mhlambe indlela kule minyaka esibona into bana basasazi bangoku bayazibhuda kwaye ndiyafuna uqonda ke ngaphandle kokubhuda zeziphi ezinye indlela abazisebenzisayo uqinisekisa into kubana bayanxibelelana nathi baphulaphula. I-radio i-business, you know, and into oyifunayo kwi-business yakho ngamanani. Okay. Yeah, ngandlela zonke. You know, ngandlela zonke and ngoku nabantu aba-advertisayo, you know, ufuna ukusebenzisa onke amaqonga ongenza kuwo inzuzo, including i-social media. So awusakwazi ngoku uhlala nje uthi uzawubambelela ndizama cinga mhlambi inobana ezinye zezizathu zokubana ubona abantu abazi-influencers nabane-numbers kwi-social media besiziswa kwi-radio into yobana ke mhlawumbi ayazi into yobana ii-clients ngokasa-advertise only emoyeni mhlawumbi zizawufuna nala following yakho kholos into yobana masiyisebenzise so ngoku ek-advertiseni okanye ekuthengiseni nje emoyeni baphinde bathengise nakwiqonga lakho. So I think mhlambi that's the business side of things kwi-radio but ke ngoku kuzofuneka into yobana simthathe singaqinisekanga ngaye kusasazo. Amanani akhe mahle uyaqonda sizakwazi into yobana sisebenzise nelaqonga lakhe le-social media but apha emoyeni hayi and uyawufumanisa sawunyamezela but ubukhulu becala mhlambe abaye bamthathe yedwa uMr okanye uMiss Influencer baye bamdibanise mhlambi nomakhwekhwetha
umuntu ozakwazi into yobana xa ephuncuka amanemganga uyaqonda kodwa ke yona nto sinomdla kuyo because ngoku asikwazi ukungahoyi la maqonga ezonxibelelwano ngoba abanye abaphulaphuli baphayana and uzawufumanisa into yobana mhlawumbi uninzi lwabantu abamamela uMhlobo neFM ngabo bathetha ulwimi lesiXhosa kodwa bakhona abo banomdla nawo ngokusebenzisa la maqonga ngoba la maqonga mosikubo uyabona imifanekiso nayo yonke lonto awusasazi necessarily pha emaqongeni but unokufota ngenye ixesha ihlangu zakho abantu bathanda ezonto bathanda lifestyle yakho eradioweni nguwe nomboko nomphulaphuli and then umuntu uyazakhela umfanekiso ngqondweni ngalento yenzekayo kanti ilula phayana kwi social media zinantsika zi-pictures so aba bantu bangangakulandeli eradioweni because abayiboni yonke lento ithengisayo kanti kulula phayana because ikhona imifanekiso eyokubana bakwazi ubukela ke oko kutya ukuphekileyo uyaqonda so ayikho nzima kakhulu into yokufumana amanani kumaqonga ezonxibelelwano njengaseradiweni eradioweni ufuneka umuntu uzama into yobana mawungene kuye engqondweni through indlebe uhambe uyohlala andikuboni but ndikonwaya kamandi endlebeni ayonwaya ke iyebhadi hayi uyonwaya kaloku litsho kamandi iyebhadi uyabona kanti phayana kumaqonga ezonxibelelwano ngamehlo nje torhwana kulula ukutya kwamehlo but ke ngoku asikwazi into yobana siyivalele ngaphandle but sijonga indlela zokubana mhlawumbi singasebenzisana njani now uyakwazi uthatha mhlawumbi loo nto uyiqhubayo emoyeni enkqubeni yakho uyithumele naphana kumakhasi so that unxibelelwano lube banzi uyabona iba buhlungu nje wena colossal but mandla msho nawe mhlawumbi ke wayiqaphela lento iba buhlungu kakhulu ke ngoku xa umsasazi ezawuthatha i-content kumakhasi ayizise emoyeni iba buhlungu kakhulu ke ngoku ikhona iimeko ezinjalo bayithathe i-content umuntu ahamba yobukela uTwitter phakathi nje kuthutha kuthethwa ngalento ayithathe laa nto ayizise eshowini yakhe and ufumaniseke into yobana hayi sekunzima ke into yobana masicinge ngokubanzi kuba uthatha nje zizimvo zangaphandle you know uzizise eshowini yakho kanti ibimele uba sithi abaqhuba i-content exactly for i-social media nibe trendsetters kuthiwa sive kuKhozi FM sive kuMhlobo weNene siyiradio ekugqibeleni siyiradio ekugqibeleni ibimele uba sithi abantu abahlahla indlela bayikhombe indlela esizayithatha ubheka phambili so ke but ke uzawuthini if uzawuthetha uqesha abantu be-social media setsho zizinto ofuneka uzilindele ezo into yobana ngabantu be-social media kule platform yeradio yabona kwinto ebesiyithetha apha kule discussion yethu eyona nto ibitshotshe entla kukunikeza umphulaphuli umfanekiso ngqondweni ndivumeleni ndincome because yabona xa mamele iradio lento umazimizi ayitshoyo nawe tata uMandla into yobana njengomphulaphuli uba nomfanekiso ngqondweni undinikeza nawe uba mhlambe unjani and kumaxesha amaninzi mani siye sithi xa sijonga abantu abasasaza iradio simve uba hayi uyatsho uthi umpictureishe nasebusweni bunjani xa uthi ayiba nditsho kakubi but xa uthi hayibo kutheni enje uve kuthiwa akafani nevoice yakhe ukuthi une-radio voice but mandinincome hayi nibahle nawe tata uMandla kudala ugqushalaza kule radio hayi mandincome nibahle jealous down no enkosi kakhulu you know and into exhaphake kakhulu iyawuyazi uBhuti Mandla into yobana simane sikhuzwa hayi mani bengicimfana uba umde bengicimfa bunjena loo nto ibonakalisa amandla eradio you know ayikho lula into yokuchukumisa umuntu kwiingcinga zakhe you know so ngamandla eradio into yobana and ingaske nabanye abasasazi you know bayazi into yokubana uxanduva lukhulu kakhulu uxanduva lukhulu kakhulu xa ufika phayana okokuqala awukwazi ungena ungazilungiselelanga you know awunongena sowuxabhaxabhisa ungayazi nobana uzawuthetha uthini you know ngoba baninzi abantu abamameleyo abanye bakumamela ngokukuthemba into yobana into oyithethayo inoba yiyo you know into oyithethayo inoba yiyo so ibingaske ke noogxa bethu bazeke emzekweni nabo basajonge into yobana ngenye imini bayafuna ukungena kwezi zitulo bayazi into yobana
uxanduva lukhulu kakhulu. Uxanduva lukhulu kodwa ke into ebalulekileyo leyo uthethileyo kukuba makube khona ongumakhwekhwetha ozanibamba isandla athi masiyihambe le ndlela nam ndawuzeka mzekweni. Tata uMandla siyayiqongqotha le ngxoxo asikwazi kaloku into yobana sivele sikushiye nje. Ndifuna nje sinike nje umntu umzuzu ngamnye akhe abethe adume ngako ndike nivuselele esasazela olothando kumbukele ekhaya. 5 4 3 2 1 Tata uMandla abasho. Umandla kaMalakwane lo siyibamba siphansi ethene gagasini eningizimu Afrika yonke empumalanga entshonalanga enyakatho eningizimu ngoba kuncane abadala ogogo omkhulu umama ubaba afotho odadewethu amabhunga amatshitshi osiso amakhehliza alwazi balilizela abantu bathi isikhove esinenkane singalala esingene ezindlini ezinye siphelele esibayeni bathi esigunyaziwe sisemthethweni lesi bathi bhasobhe nendodende uzoze uzithele kusomalini uthola ukuthi uselindile uyahlehla kanti ukuhlehla kwengqama kusho ukuthatha amandla akusho ukubaleka kusho ukuthatha amandla ukwalilizela wonke umuntu kwalilizela abancane abadala ogogo omkhulu umama ubaba fatha bodadewethu amakhehliza alwazi bathi bahamba nomandla eNingizimu Afrika beyathatha indizamshini yangishiya studio base behamba ngabathatha ngamehlo engqondo ngabathatha ngamehlo emfanekiso ngahamba neNingizimu Afrika yonke umandla lo. Hey uyena ngempela ingase ningasukuma ndiyilize mazimizi alisekho ixesha lohle. Wayeqale ngobhutmandla ngoqale ngami ngokwenkonda uqinisele ipressure andikwazi buza kaloku wena ulapha estudio themba ndiqale noko ngokwenkomo ufuna ngokuthi kodwa ke Thingubani ke base sibeka phayana ku nomathotholo sidla ngokuthi yawela imizuzu ingamashumi amabini phambi kwensimbi yesixhenxe masibulele kakhulu apha kwekhaya jikelele ku SABC Plus kulapho sifumana kakhona igama lami Amaza namhlanje kanhlela ngandedwa ngihleli kunye nembelukazi mfondini Kholosa ukholosa umntaka lobisi. Oh yes sir okay yep 1 2 3 1 2 3 for last kuMhlobo FM kulapho sawudibona khona rhoqo ngomvulo yaphana ngolesihlanu. Oh yeah njalo kanye mazimiza right mazimiza sikhwela ke ya inqubo yethu bekumnandi kakhulu. I think uzafuna ukhuye kwalacala uwela ibroch ndiwele nje futhi ndihambe ngala tunnel ndingene. Tata uMandla happy World Radio Day siyabulela kakhulu ngokuba ube nathi namhlanje ngenene nangenyaniso sisakuthanda singabaphulaphuli boUkhozi FM mhle kakhulu umsebenzi othe wawubethelela kwisizwe sama-Afrika wafundisa wasikhulisa baninzi abadala bathi hey ndikhule ndikumamela namhlanje ndiyilento ndiyiyo ngenxa yakho enkosi kakhulu tata ngokuba ube nathi. Sibonga nje kasiqedi nisibonga siqedi niphile nasemakhaya ababukeli uMandla kaMalakwane othi cheerio nisale kamnandi niphile siyabonga. Mazimizi yes siyabulela no inkosi kakhulu siyabulela Tshangisa mhlu umsebenzi owenzayo sikubukele nami unikhulisile madoda unikhulisile amazi into ethi ixesha lakho umdala unikhulisile mazimizi imini uzazojoyina ke pha yes andizawela because ikhona into ekhona wena shame khayimi boy ifuna nje uthunuko no inkosi kakhulu siyabulela right imbukeliwe ekhaya jikelele ke abo ke besetha nayo siqale ngayi kaloku Amaza Ntshanga naye kaloku tata Mandla Malokwane besincokola nabo ke malunga nokubhiyozelwa kukanomathotholo kwihlabathi iWorld Radio Day. Happy World Radio Day kuba bonke kaloku abasasazi siyanithanda mbukeli masiqhwi sibhatala amatyala qiniseka awugungqi awugqoshalazi awujiji eloqhosha uhleli nathi apha ekhaya jikelele.